TV WestNehinda program echiri Sisiimuka we barachiri nitwe okurugashaha emwe twatandikira mpaka okusyashaha ishatu ayitura abentufundikira eji program ochine Jemimah Ayebare kandi ko twatwagambire ngo tuza kuba tweneho omujonyi Omuhuumuriza ari kugamba muramagwitu obwerizo bantu enda kureba obutaikirizana hagati y'abazaire okuburikuteganisa abaana ebintu byo bintu bitwanturabamo omakagitu kandi ko twabaraganise burura kashatu ntubantu rebe miturire yitu abaana abashija abakazi omumakagitu okutwakubasa kugombeka nebindi byone bukwatirine na namaka na nemiturire yitu ebe byona nibyo bitwantugambaho arakashatu kan twarumshogu kwakira omujonyi witu kandi ayeyanjire ombwijire sebo nakwakira omustudios obundi murundi babare kunyakira ntabwo nyoniza gumaninyiza amazina ni Gideon Tubiiregye kasigire kandi nyondi y'umunyamtoma y'umunyakibare tararihinda mtoma omukite cyane taha ndi Omuhuumuriza w'abantu obakweta nka psychologist ninga therapist ninga counselor so ndi Omuhuumuriza w'abantu ingamba n'emitima y'abantu ingamba n'abantu buntu kandi nturetera byona ebitukugamba emitima y'abantu n'emiteekateekere yatebekana yagaruka mu nteko kandi we bari kunyakira. Alright, twakwakira omwami Gideon tukusima kujaburijo bona nokira kwijaha othabura abintu bitare bumwe na bumwe ati natwantwenda tubanze twamanya obutaikirizana obu nubuha obwahati nki obundi obori Omuhuumuriza kine cases ezo wahandorinje eche kizibu noreba ngo nikingana kita obutaikirizana obu namunonga tino tugamba habutaikirizana bw'abazaire bitu abazaire n'abakuza abazaire ntumanyisa ki ntumanyisa tata ntumanyisa mama mbwenu ningasho ndijo omuntu ori mu kitecho oriyo nakuza omwana haza abana aha tugamba abana kugira kimwe abana bato obuto munongo utakajya mu bwa toddlers utakajya mu bwa butakucenga that's why noreba nkakana kato even 1 year nokore kintu achi agumana nama but time ye kwekuhika natandika kukora kintu ekyo kiyarebere nokora utakimugambire ekyo nubageta vicarious running nayega abika so tutandikira mwana omuto kwijira kimwe kuta abana abayetegerize kuza no musekendo ningashi no kurenga tuyo tureba obutaikirizana bw'abazaire obutaikirizana nikimanyisa ngo abantu babira abazaire babira barakutura hamwe ningasha bakuza abana barakutura hamwe bagire cyo bataikirizanaho haza turiyo turebe cyo bataikirizanaho numanye umuntu ko kubara kwikizana mutahi wawe ogamba abandi nabakozesa physical attack abandi nabarwana abandi nabatongana abandi nabahemangurukana konke ibyo kumwabikora abana bariyo babareba ebyo nibyo birikuteganisa abana psychologically abo ko mwana for example yarebishe narwana na nyina ninga yarebishe natongana na nyina nangwa urumuri kucengwa je hati mageta domestic violence obutabanguko bwo mu maka okubura kuteganisa abana omwana yareba ishe natongana na nyina okutongana cyanje mayisa ngo ariyo nagambe bigambe bitari bya burijo ninga kengamba yebirebe bitari hamuramwa natongana amanyakagiro tawe mbene bitari bya burijo by'umwana atayirekire kurura hazo umwana we hino kwa kuba affected icyo kubanza umwana ebyo ariyo nabito mu mutwe nabyiga obwakubyega biriyo n'umuteganisa for example abana abo kwa bakuzire abari kushoma ko mu secondary nangana karaseza higuriza primary what that's why noreba abazaire muri yo mukavuyo kanye mutongana konko mwana yeshere ko mucishenge washanga ariyo narra wakireba umwana ariyo narra ekikumanyisa yareba yateko mu mutwe yashasha yagira kashasho haza yaba affected physically yarra banyetegereza amisho aganureba ngakira obwongo bucenjura atomutuma gwakira bambe then arra ekyo cyamwe affecting kita hari ikigambo kitweta emotional instability
omuntu kwagambe kigambo kiba kweta emotional ninga emotions nebintu ebikwatirine n'enteekateeka y'omuntu mbwenu nahazamu enteekateeka mbi etari upright yaba unstable yatabangurwamu okuyabera set hino kuyachenchikwa mweti hino kwetaterera ekikumanyisa enteekateeka y'omwana bwanyuma yo kureba abazire bayino bakora ebitamushemeza barino batongana bayino barwana bayino bakora ebitare bya burijo banyigire ecyo kubanza ekiniga cyarugaho naho cyaza ha mwana okureba ari omushija ari natonganisa omukazi ari natonganisa omushija abahata bakaza bamwe baterana abashija numusibana mu bireba TV na nkayino makuru kugenda mu misho ecyo nikiteganisa omwana ahabwo kuba omwana na developing ekitwakweta stress ningashi okulimbagirwa developing ekitwakweta fear ningashi okutina ecyo kubanza tarakugambire atwakore iki apana abo kuba tuye nakwe ekitinisa kiriya ekya tata ekya mama ecyo mukuza tarakugambire ecyo kumanyisa wo kuyakosivinga ecyo kuyakitwara bambi cyamugumunda hazebera muruge mu byona ani manyisa ngo byakuba bitari birungi abo kuba tiyabaje nembereroho kandi nyo bundi nyensya nikija kimwafectinga okugire biyaye hara abo kuba yayega hati yabika njanje manyisa ngo nawe natekateka ngo umuntu kwaraba yakuzire honashi kundashwere byabanka biriya birabataho mbushwere nibyo batahana barebe bishi ubwo nuko bayayitegerize ije myaka y'abana bakora imwendi 10 12 15 bisha bataho mbushwere nuko batahana batwaza bati bishona mbwene umwana nikimutamise byo mu misho ushanga yatina no kugenda mu very good so nkunda tureba emotional stability hariho of course kwe kuzona yo nebene effects zayo hati nice kikinduko mu magara g'omwana umwana nakugira ngo nagira fear agira stress agira ikitwakweta insecurity ahabo kuba wa onomanya umwana yaba byami niyo no wabiro ry'umwana kuwabiro byamo mu nzu yasho no basagozegera na no wakwimisimu kasheshe ohure yakuteganisa konka hata yitkurire nzi tukashora tukagira maka no gwejegera umunyankore nageta kisho wengere no gwejegera tagwejegire o hagire cyatera umwana no gwakweshurura kitwe mpaka korra no wamuhurire so wabore nyineka amatunu garara higuru ekikumanyisa umwana amatugaza kumarara higuru abo ko bategerize ngo cyaba baza kubyama byagarukamu shamwenda kuyahurire cyatera naka najya tatumwe mama bamwita so nagira insecurity eshayona mwe najya tatkubara teroriya hati nogira ngutityo barazeho so umwana takutebeka no maka haza ashongeje nimpaburaho abazire mureke tereza makageto mureke turetera abana ba feeling at home mureke let's do our part reka tukore kitusheme kora obutikizana burijo nubaho konko tabiyereka abana behandoringe nko umuntu mukuru kumurayika aho musitting rumwaza kuriya no byakuba byasirira wota kurya musirire muburze hanga hari reka kucoreka umwana uturi umutorabo ko mutumugoyo no mutamu tugwabonera hari ikigambo kitweta academic decline abana abako bano bashoma yaheza kumanya umukoko ibiriri barire no batongana manyana akayasiriza manyogu yagira kimanya so umwana utakajya unaje kuba comfortable hishomero yakera mukasheshe yagenda abo kuba murire no murwana murire no mutongana yarana bireba umukasheshe yakera nagenda takumanye byasibayo umutuma tugura sibe hishomero umutuma nuguza kusibuka tara concentrating on class tara concentrating ngarabe nakora byona no bakuzo mu games na hakuba naringuriza direction yowabo namatuni yoga kuguma notantiro atahira umwazi akareba emberero deshabaho yashanga nkanyina yaza kushaba cyaki ubundi natekateka ngo nyine ubumwe bamutera yagira ki yagenda takaba comfortable so umwana tasheme kubura kuba comfortable muka akagaruka kabura kuba comfortable hishomero let's do our part ecyo kimwa affectinga ubwo ataconcentrating umwana cyamwa affecting mu academic performance obutiyaza ku repeating classes nagwa kandi tukubanza tugwa kabiri kesi ze students tuzibona konka no manyejo jibiri kuzukurwana
ebinyasa hasi nibyo kubonabona nibikuka so hata abazire kuba kugira obutaikirizana abana hasi babonabona psychologically emotional and physically abo kuba ebintu bibiri nibamwana bitiyo turebyayo na yiga kurga abazire haze bitashikire nkimanyisa ngo nabo mbwire bwo misho biramuhikaho arabikora ninga sharagera fear yo kugira ngo ubundi atakazo mu maka akakora ebyarebiwe nibikorwa nyina nishe abo kuba itwe nk'abana ningashi umurimo rw'abana bono bikiriza kandi batekateka ngo kinyinanisha gukora nicyo kishike that's why umwana nayiga ikintu kurgomuka konka waka wamugambire kinagira no itomuka nutukore iki neki ekinyina yamwegesa nayishe nicyo yakwata hazecho that means never trusting nyina nishe munonga hari ndijo shonga yitwa kwetanka behavior change issues nabagera nabahindura michwe nangwanta kargira ha academic decline hati nyendo tera kashani umwana uri boarding izoba ryo kumurka ninga shitwa kuza kumurka nyencha kare ebyo twantugamba byararana bibaho mu maka azo mukasheshe yashesha rabire unagenda naza kumara ishomere myeze eshatu iyo nojangwe je tamuneja kubeta neja kumbereta yasugwa mukabyacweka namanyango mwenye nakwatongana nishe ninga bundu kubarwana nyenagero kuyaba ningisha argayo bamuhazire iyo nojyangu naja kubata ayishomere tamwejo yona naguma yerarikirire so let's do our part abana nabo tubahereza bugwaje umaka gabo kana n'imitoro yaba murungi behavior issues ekini kirigirira omumico y'omwana yagira emitwe Jemimah tuyine emitwe y'abantu barikwega kandi tuyine n'emitwe ningashemize y'obuzarwana emitwe n'imiringo mingi hariho emitwe mwene emitwe tugiyeta behaviors haza tuyine zitweta antisocial behaviors emitwe etakuturana n'abantu kandi tuyine social behaviors ege emitwe yitu yokushanga warga hano ramusyo omuntu omwe yari nk'omwana w'omukina ateka nk'amaju ninga nayehamburinga so hadeje emitwe hariho omuntu obwokushanga omwana yine emitwe eri aggressive eri kutinisa wena ryaho okakaramusya akana kakaguma kanenere nk'enshaya wanyetegereza omwana omusasire tuwe n'abatari yaho okwiyaho omutwe yine ikubaguri yanatera akashana ari kureba abazire bariyo nibayomba abazire bayino bakwatana amaraka nabitogi nogira ngo yanenere nshaya nabatari yo mumbereriya hatu wamana musano jangu nanabicenga natakubicenga arona bana bokuru kashangaro so aggressive waza comparing obusungu bwayine nemyake yayino kebuzo togo mwane kinigana abana aciyanka hamyake yes so harhabana bokureba konka ibyo bikiriyaho mwe bare kumpaka cyayi nakacaye of course nikabaka ari mu program ya Sisiimuka kandi koko wakigamba ntongera kwisa aba cafe kanjia abantu bakutitamu akacayi buri kasheshe kandi bine coffee za buri muringo chayi pizzas ebyo kurya fast foods byona babine nabasa kwashangare gukona ahatusu yes petrol station bakora deliveries zaho na bus no yakwanera bo kemeraho aho bineho itaji nabasa kuzaho enjoying nabo bine byo kurya birunji kandi biri kubaswa nabantu barunjaba mukuru Jemimah umwana kureba abazire nabakorebe bitashire twareba nabasa kuba aggressive ayehemweje mucwe haza being aggressive nkimanyisa ngo nahereze example nko kumwana wakushanganira enshayo ukakaramusya akasigaza kakakwesiza ninga kishiki ningo umuntu akamukwata aho rukuza nkakungu akangwehoro kareba yakwesikuza ari aggressive azabe byarga abazire byona so ningashi amwana aba bari yo mu mashomero hari abana bo kushangana batizinga kandi haro teasing kandi hari kikurenga teasing cyo bakwita nka bullying ejo has a aggressiveness ya man umwana kukwata nkamutahiwe akamukora nka ham abantu bakaba bamusira babaza nkomwize bakutaha amusindikayo mweno obunda abana baferemo na last year tukaja incident isho mu rumwentungamo bakoma umwana kitanda bakamusa so that is bullying nibyo twatugamba so hato kama nyogo wakikozire
omutwe gwe hakari muki obundi nibyo kushangana burigira nkaha nicyo mwe anshongeje twehanangiriza abakuru b'amashomero nangwa once in a while mutwete tuganire n'abana once in a while itwe tukehayo once in a while nyobona Madam Rose mutwete tuganire n'abana nk'abahuumuriza n'umwe wakora sebre mukatweta tukaganira nabo konkaje tukumara harabo ku bantu benda one on one umwana ine burning issue yenko muntu so ahashongeje ruyare emwe tureba nubaho konka tutakumanya root cause so haza warebe kizibu cyabaho utabanze kuronda root cause ninga sharo psychology kibakweta underlying problem ece kiziwe cyareteke haze kitakurebwa na mishu so echo nicho tusheme echo nk'abahuumuriza nicho tukubantu tikura kuronda umuntu akuriya abo kwa kwata henyine akiziba icyaraga aho nho okuba watambikizibu so twine defiance hari umwana bwo kushanga yanga kwatanisa nabandi we na yishari buri kimwe cyona ariyo muke defiance ninga sha nechibi nana chakanisa so mwenu umwana ataho mumberaze takwikirizana nabandi kube batensa ngo bakoreki naja kwanga kube batensa ngo hatishomero nurutwaza program etere tokutosheme kura mu compound rimwe binyasora bo mukaguto we nana ngo arabe hari akagoka guruke kandi kwa akaguruke arebe kibarakora abo ko natichaze no bako bari yaho nakaguruka abo ko umutwe hino ko gutaraterireje ahabwe ibyo biyarebere ne bikorwa so nawe nkata kwecenga social withdraw no manya ngunaye yihumbantu aya isolatinga ninga shachi bayine n'abanywani let's say yari nko muki ninga sho musigazi ayine nko munywano wo muki ninga sho mu group yabo kuba ku discussinga bine mwabikina n'abasigazi naje kurra ishekore yanatera nyina naje kurra bashija bamutama ushange group yero mwabashija we yari nko muki takwenda kukizamo abo kuba ishena representing abashija bona ninga shuguru yero mukabiki kuyareba nkanyina yabe mpara yaye no manya mukama katanga takushana washangishe no yero nagezaho kuva powaringa nyina ninga shinyina kuva powaringishe ushanga umwana yatamwa abakazi bona ninga shabiki bona so nabaruware atakumanya ababicha bayinaha nabomba basakumukora nk'ecyarebere nikikorwa ababasigaza bayinana basakumukora nk'ecyarebere nikikorwa utiriho n'ibindi bizibe by'abana bakuba bine nk'abantu so hatebye kubikongereraho kiretera abana batura n'abanywano babo batakunzire let's say bijo mukarasi bagira ngo imwe tabato mu group page imwe tabato mu group page atakiye cyuzinjire noja kushanga yagiza mukonka hampaka abo kuba is not comfortable in that group ahabwa kuba byariyo nateka haza bambi abashomesa nangwa nabo bambe nimba kunda nshongeje nabo nubakora umwuga gw'amande nubakora counseling konka mugume mutwete tubongerero abo kumwe mutende chiro nutika ubundo mushomesa atakwika we go beyond to dealing with underlying problem etakurebwa kandi ubundo mushomesa amanyo nabo nashomesa ibintu bimaho byinshi mushanga atacengo ko ari handling issues ana nabana bo bunko shanga batakabasa no kwesiga bashomesa kumugambira nkebizibe bukubane bumushasha muno psychologically mukuru Jemimah mutebekanisa wagamba n'umuntu if you talk to someone mainire mwamuri nko mu counseling session one ugamba mu rurimi urutarwe rwenzarwa let's say no munyankore konka counseling tintu gito mu rujungu abwo rujungu tukarushomanta rumanya that means ebigambe byo ragambe naja kubyakira bibanze bizo mu mutwe bicencirwe bituma ururimo rwa kucenga bone kuzamutuma ecyo kurebera ncho kuba no muyine nka counseling session ukagame shonge yacu bituma umuntu yamutima onyine muri no mukoro mu rurimo rutarwenzarwa konka kumurabe mwahereze after 40 minutes ateka umwana mugamba byo nabendwe byamuzajya mutuma urebe nangwa cyamukwata ho nizigari yatonye batogo mukona umugambo mu rurimi rwenzarwa ndiyo munyakore uryo munyakore ndiyo muganda uryo muganda tiyo ntugamba ururimi rwenyine so buri kimwe kinkugamba nangwa cyo kigendera kimwe mutuma tikikubaza kuza kucenje nawe yaza kwatura takubaza yaza kucenje yes yana kupininga
yana bininga ninga si yana kugambira buri kimwe ecyakwikaa mutima wahura yakugamba yakwikanjoka kiriya cyenyine atkonka ninga habire we kineki bambe no huru nurebe umuntu yakwatwaho ahabo kubiki wa mugambira yakikinga direct wanyetegereza so abana tubahwere abana bitu tubasupporting abana bitu tureke kubeyitira tutakukimanya ahabo kubokwe okwita emitekatekere y'umwana ningasho kugiteganisa ekaza kuzamwe bizube byona ebizubu makane bibamu konka bareke tubahanduringe nk'abantu bakuru hari ikigambo kitweta self esteem okwikirizamo hazebwa ibitwa tureba rugura ibitwa discussinga nibiretera umwana yagira ro self esteem okwikirizamo kwaba kuce ahabwenje wewe nka takumanya ekiryo misho takumanya what is in future naja kweta omushango yitwa kweta nka self blame atkonka nyowe nkakora kimukama nyo kushanga nazirwa bazira aba omukataba y'obusinge mwe noreba bamwe mbabine abana n'abarenjara bija batanywira ko kunywa abandi bija barire ebyo kurya bibi konko guwe yijarire nangwa nakacayi yakanywa konka arwire psychologically so twagambira umutwe already nabatachikoraje mu kirasi tachine banywani omwe n'abazire n'abakwano batonga no shanga ko mushija yaje mu mukazi ningo mukati banyabo urubushati necori anatori of course nka mama w'umuntu niyo representation yo mukazi yo kwanore so wabura dadu wari kumujwa tinecori omwe ni otekateko boryo mwana wo mwishi kwere tinecori so ninjo of course okadawe obuyamujuma yamujuma bigambuki azana no butukutonga na kareta munabana hatumanya ariyo namujuma konka yamujumanya nazuzire uzarire byana bibi uzarire byana byamarari ecyana cyawe rebe kina cyo noshana nyuko rebe kina so omwana tiyakoma cyo kutongana cyonka konka nawe yaba party y'urutaruru yondubaho emotional nekintu kibi nekintu kitashemire abazire kubanu batongane byabo ninga kubanu bagambe byabo ebyo butikirizana haza bakagira ayibajwangiza mwabana abana nabarimbagirwa munonga abana teka to muntu barazire batakutongana bati buri ushanga najya tona nyowe nkakora ki mukama kushanga nizarwo mukeji mbwe nhatreba nubwo batandika kungira ngo nambwe emitwe bine bana uza kunyitara abana no shasho kuye yishishe werand good konka kino bwire bwacho nico mukama yahangira umusija n'umukazi kandi ayitwagira kutandika kutura mu majense kutandika kwetegereza habaho ngo kine kishenge cy'abana kine kishenge cy'abakuru kine masters bedroom omumajugitwe byona birumu kine kinabiro cy'abana abana tubashemeye kunabira n'abazire kandi ahanaho kweterana kine dining agent sitting room mwamuryo mu sitting room mukore ebikukirizwa mu sitting room kandi kumuragene shonga zanyu mutakaza mu kishenge cy'abana kuzishoborera muzo mu kishenge cyanyu mushobora shonga zanyu iwano mangu nonda kutongana kwe kwatanyugunyu za Agedirisa yawe hariya yekwate tongana wenka ozo munderwa moyerebe korare byashobeza kora hure wamarwa by the way haro umuntu kubana na kutongana yatakatongine takabaje namazo yes takabaje bwana bana uranura kutongana za hariya umukishenge cyawe ozumundeberwa mu yawe yekwata nyugunyu wanonda kujure kastori umukishenge cyawe yekoreho tongana soko umuntu uri mundeberwamo kora hure wamarwa umwebano kuzabandi yes konka turekeko bito mbana turekeko bita mbana bita ukwatiriyo ntibitira future career so habo kuba ecyari yo nageza aho bambe haza bamito n'ubutiyo ntukorebyo twashomere twaherze konka turateganisibwe abazire bitu barabitorekere abako bazira b'emyaka eje abazire bitabo kutuzara atanu nshanje ugaruka higuru abo nabantu abembetegereza munonga to the extent mutako basa kore kintu ekyo abana beko kureba tikikubasika takubasa kutongana takubasa kubugira butikirizana n'umukazi we ninga n'umushija we akacereka abana umurwato abo nabantu bahandoringa issues zabo konga kushikira hato murembe
ogwitu tokutugambiri ogwo 12 kuta 20 nenga hima 10 mwe n'umurembo ogwo guruho gwa TikTok na WhatsApp na yitware tugende echo kubanza no butakutonga bishe mutongana nojya munerga mwatikaho buryo maryasumuye rero media yaraba muye nangwa mwine no mwana muto tine no wamhatayima konga omukishija inaje bitiwe tugenda ukaza kwihurana media obu wawe wesimu kandi obu umusho niwe ryasumu ajya ati biti niwe kaniyoro nanye nimbandi busy hato mwe bitandikiraho haza kwaro ija batakigenderire ninga batagitekatecire abana yibari abanyetegereza mwene ratu yo twaza kuzombi humuru nangwa hato mwene ubwire bwa visiting zimwe zabireze ntizikabiro mugende mutayira abana banyu omwana to kumanya echa mugenzi rumutwaro kumurika nicyo kurebera nto emphasizing gendo tayira umwana wawe kora abone program nijoro hoyona banza rokora gikore konka washanganiye kuremesa kuza kureba umwana wawe ugirizeyo misho reba umwana wawe omutayira yishomero na munonga abo boarding nangwa ati nabana bo mude tukatanduka kubatayira nibagira ngo erizoba nerya visiting mbweno genda ugira kuba mutwara aho kotaka mutwarire ishe abandi babaretera hati nabagira ubutabaje so mugende murebe omukomfatinge urebe umushomesa buganire nawe yes abaro dedication services abana ba P7 abantu bazakora exams beta bazire ushanga abana basitamiraho n'abazire babo uri yaruho tayine bazire bona nangubo bari nahiba ryo muri Mbarara atoyebuza so abazire nito tune kwegarika mu abana bitu tubaherezo gwire kandi omurembo gwa hati tinko gwinyuma nyuma ntanye kugambira ntinkashoma sine yo kubanza na kaya mukaga abantu yire nimba kugambira na babiri akubanza nusuzani mara wasamukunda wa kabiri ni ethiri mara akasigire Jackson kandi bona bakantayira ndi umusine ya mukaga nyowe bya visiting day konkebi emyaka yitu byo bukabitabo bikabitakanyire so ebya visiting day hato bwiro bwa hato mwana wota mutayire wota mutayire no wamukora kubi abo kubatako baje konko bwiro bwitu nyunkanta manyangu na visiting nambweno wabanize ku visiting nangwa kahikaho yanonda banona nkaniyo mbindi so finally aba bantu nangwa nimbasima munonganyishira nje ndonda kire mbatayire ese na Suzanne kibakurire no baranta yayiriwe kandi hatu nocubije no barantayire mu myaka yanje yona iyo kushoma nabo bakantayira ndi umusiniya 6 third term tukuza kora exams bija bantayira ukata mu examination room wenda kumanya ntatu na nyina bantayira unka hato mwana wa hato nubwo ari umukinda gateri wota mutayire bambi takubaje nureba yagira uko atabaje so twine health issues haza mutakagira ngo mwebe abana kuba kubireba baba affectinga silently konka apana haro bikwija bikaba physical omwana nabasa no kurwara ushange narwara indwara agenda araguze konka n'indwara itarimo arwire ebitekateko ako bitekateko kutekateka munonga biruha uraterwa n'umutwe aterwa mutwe ubwo tugwa aba physical abara kurya shasho munda ashasho munda stomach issues abandi birukana abantu bagira sleeping disturbances usanga umwana na rota na bitona kuna bakwita kurota kuko ryo kasanga umwana na yamuzayagira ke byamukwata nightmares so usanga umwana ryaho ubwari yabyami abandi baheno batekateka ko barayimuke kare bakaza kushoma winter konko shanga bariyaho ibitekateko bi harimo kuri yo kutongana ubundi atongana no mbiroto ubundi ushanga nakwate na tere bitanda nagira ki bagira ngo yatahirwa stan nere resirwa bazire niyo cyo stan indeed ni stan yakwata stan konka izarga no mbazire be no mbantu benyine mbona abana bitu mureke tubihe mu stan abana bitu mureke tubakwateje tikirungi kukore kintu ekibi kandi ekirungi kiruho ekintu kijumira munonga kabahumuriza ninga shinka batureno bagamba nabantu nkabo
umwana kumuretera bizuwe byatetekatekire abuko wotayine mushango umwana atine mushango konkiwe owakuzire owayetegerize ninga sho wayicwerira kanyansi wero umwana ogu akure n'ubuteka ubwo noza kuba watambireka noza kuba watambira ekanisa nangwa ekanane kanisa byo nambere gahamwe abuko mwana namweshi yare ibyo nojya munazo mucyaki nojya kuba watambira ihanga nojya kuba watambira n'ishomero nango wahwera n'abashomesa nore mbajya mu charity begins at home umwana umucyo guyihomuka nugwakoresa hishomero nugwakoresa ahiyaza hona nangwa no bhako bamurumo bingi mwe bage mu office zabakora n'abantu bingi numanya ngo abantu tubakushanisa mizeninga shemicho nawe jya taro anti social behaviors hari hemicho tasheme kutura mu bantu konka umuntu nuko yamahangiri tuchira no kuri abantu yebuzo togwa akakura kandi umukuru Jemimah hariho kiba kwita personality and behavior personality kanje ete nguni nkomuze gw'obuzarwanwa kugira ngo icyo nuzarwana cyo it's part of you hati kuchikwija cyatamwe kiba kwita behavior twajya ngo behavior umuntu ninga cyo mwana nabasa kwega emitwe kugira environment yakutura harabo kushanga nubatura for example mwena mwarakiro nkaiba kupachira motoka emitwe riyo tubamanyabo emitwe no kujumirana naki byona kebyo ejo no mangu niyo environment iba ujaki kana rondo yo kushanga nubakora nko mu office nkeji hata hato kwijaho expecting hebjume byakumagira kiye tware tugenda no konka nawo hari emitwe yaho so kugira mbera kugira environment umuntu yakuba naturamo nikimwangwira kwa adopting emicwejo haza wako opingo mucwogwe gukakuzamo ukashanga harmu area eyo buzarana personality ukashanga umuntu personality ye nakunda kuba wenga hari abantu batakunda abintu nkebugambo bye arukura yaza kubaje nabashitamuka hariya atine kikumuteganisa areba movie ya TV areba amanya Netflix areba ki ubwo nubakura riki haza washanga umuntu ogo yatahwamo omuze gwo kujumirana tayine bigambo bingi konke cyakuza kwihomukanwa n'umuyero cyane cyara so abana aba emwenu babi nitwe tukubaretera haza tutakimanyire tuwamwegese bigambo byaramurwa mukanwa konka omutumo gwamuzamu nuguza kumuretera ngo akugambire ikigambo nubwo rawe wanunda kumwirira hihi utamuhika hihi akugambire ikigambo omutini akugambire konka bambe nabandi gira side ejo no matwantu answering umujyo gwafe tujango however however credit ningereza abazire abarukwera abana babo kubatebe kansa psychologically right physically kandi bakabahabura na munonga bambaza kumuruka na munonga babarye mu cyumuro bitona omwana wawe omukwatota akataya icumure cyatamu yo kubanze cyatamu ya kabiri na cyatamu ya kashatu icyo kubanza yazo wishenka icya kabiri yazo wanyirana icya kashatu yakimaro uwishenkuru na nyine nkuru iwe nkishe na nyina wamuhwera ki kwarareke yo mwanya mu mwana yakuzire yakora nemico y'amakashatu eke yawe tarumu yakora nemico y'amaka ashatu manye we umucumure ki mwena ho muroko mbene hati yaza kuzomuvaka kandi hatubaza kuzomuvaka mbene vaka owanje tayine ho kujumara manya aizo ko mutawuni emico yo wanje no jumanya umwana to mwekuruza yes abana kabije batayire turubanyira rumi turubishente turubaki akutayire amaresa ndemwe bamanyana batayi babo agarikeyo umwe yorere umugambere vaka nikimanyisa ki umuntu westinge vaka cyasheme kora akanyone wasa kushanga ibinkwenda banje bakore ababuti byo kwenda bakore and indeed nyoni mbani mfa banje so abana tubakwateje tubegese okutura mu nseji Uganda iyo wagirebero kweri okuyabireri na no kweri hati na hekuza wero mwana wawe muhereze nkondeshongwire kugira ngo haragisimbe ekikeneta aho mwitaka
itakamucwe ngaro wanyetegereza wewe mnonga Gideon shirimuntu rero mission na program ya Sisiimuka kandi twaba tucine omwami Gideon Tubiiregye ubwo no Omuhuumuriza ntugamba ahanshongeza kwaterine obutabanguko mu makani ngasho butikirizana hagati y'abazaire okubukuteganisa abaana bitu obo hati katizo mukamuno kace ntuza kuba tugaruka tukonjera ahanshongezi ubwo twenda no kureba ibyo nabya byabireho tukabahandoringa katizo mukahumuro watakarga TV West. TV WestNehinda tushirimuntu jendo mission na program ya Sisiimuka tucine omwami Gideon Tubiiregye oguno Omuhuumuriza kandi twaturimuntu gamba hanshonga yo kushanga utikirizana umbazaire okubuka affectinga abaana omuriegyeka nindeba aha ex hando yitu murungamya eri nagira mbo misunderstandings between parents affects learners in the following ways: psychologically, physically, socially. Kandi nibyo twaturi umuntu gambaho hati nanyenda turebe ibyo nabyabireho tukaba addressinga tuta. Babare umutebekanisa ntibya addressing umuringo mingi umukanyenda kugisamarizinga ubwo kubanza hataha twamara kureba ekizibu niki ekizibu ekyo ekizibu twareba ngo no butikirizana bw'abazaire haza cyaretera abana okurimbagerwa n'endijo mitwe mbeki etarmu ningashi no kubura ubutebekana umukushoma kwabo na neverahimba kwa mbwene hati underlying problem ntuza kuza kuriya kizibu ikikurga hati ntwenda kwiyaho obutikiriza nobwe ningashi bwabireho turebe kubara abahandoringe twe haza twaza kubigira tutebyo umuringo gwo kubanza family counseling sessions twena bomuka yes family nomushija nomucyara nabana ezo nezitu zanikiriye nangwa na extended nababaramu wera and good family nango hati kangambire n'Omuhuumuriza family counseling twaza kukora ki twaza kugamba ki twaza kusinzira ari ki ekyo kubanza ntwija gukora ekitwetanka ntwija kwera abazaire. We shall talk about open discussions. Open discussions ombana uko kubasa kugamba abana bariho na no bako bataro when to solve issues ebyo byo turabe tugambaho na mnonga family counseling tubasa kugambira bona ka group twamara tukore individual wanyetegereza ntwija kugamba ntwija ku emphasizinga ahari active listening omuntu kware nagamba mutayi wahurire mbwene hazo yahurira ki yahurira ubutwa active listening between family members mbwene tata yanagamba nyabura buhurikize konka tujya kuba tuhwerire tata yanagamba atakagamba bikuretera umwana kuba kubi tujya kuba twerire mama yanagamba atakagambira umwana kuba kubi kandi tugaruke to interesting n'abana okuparticipatinga ningashi nimwe abazaire muhwera abana nabo mwabo kubamuza kurya nogira uti kandi umwana woguno waratushabise mbwene urebe nawe kikumurwo mu mutwe niki ningashi iwe niwe waratushabise tukuzarugendo mbwene let them be part of the family. Nabo bahurire bayiyesiga conflict resolution skills for parents enshonga twazishobora tuta Omuhuumuriza nyendo owere abazaire aba okubara ashoborere obutikirizana bwabo obubari hagati kandi butafectingire ki abana ekyo kurebera okuyamba abazaire kumanya ngo ubu n'ubutikirizana ningashi kumanya ngo cyo baza gukora n'ikindi kibi abo kwaro bo kushanga omuzire nakikora ari kumanya ngo tine kimukwatire cyakumanya hine kirakora ha mwana so ekyo twine kukimanya so muzire kugira ngo iki neki nikirete iki neki so kugira ngo nawamanye ngo cyari yo nakora kigwire so okweno kuhabura okweno kumwegesa
kugira ngo akimanye abo kuba hari umuntu wo gushanga turi karenga atatungine ninga atajwingire ninga atazira Abasa no kurara. So ecyo tubahwere kugira ngo ecyo nikiyamba abana ninga shi nikiyamba abo kutura mu kejo kutura muje n'obugwaje. Twine kitwa kweta individual counseling nangwa for children specifically. Individual counseling no kukora counseling session ninga shi no kuhumuriza omwana ninga omuntu omwe ahandisho. Twine kitwa kweta nka counseling room ninga shi office y'Omuhuumuriza omwe ntampa tamo omuntu omwe. Natamo omuntu omwe muganira aba open akuganirira haza niwe okimara kumucenga ebya kuganirira omuwera. Omuwera ruga yakizire nasheka nitu n'uburyo aho manyure umuntu yakoretera nk'enshakiye nkoko ninga kuretera embuza tuwe barokantambira ukatambira amakaganje niwe hurra wasi membabazo yisho naho rebo hurire so individual counseling na mnongo mbana nitagisa kandi iki nangwa nkitware kimwe na mnonga hari bakuru b'amashomero ninga shi abebembezi b'amashomero reka twera abana twahirirwe twafunura bakubasa kubahwera abo kwana bwaro bukushanga bataro twera abana tugambe nabo nk'abahumuriza tubagambire how they should feel about family conflicts, how they should handle them, batakaye judginga, batakaye tawo self blame, and we should really surely help them on how ninga shoko bakubasa coping up na family conflicts ninga skills eze bakubasa kukozesa kweyo mukizi becho. We can talk to them deeply tugambe nabo ebyo munda munonga tuganira amahame turebe okuba okutwa kubasa kubahwera kandi bakaconcentrating abitabo emitwe tagarikire kuriya ecyo kureberaho. For example umuntu nagwa ni ukora uburu stressed ozo mwanya goroho wenka ningashi breathing in out. By doing so nono yehwera ecyo cya wakora physically konka cyakwera emotionally ningashi wareba umuntu mutahiwa washaringa nawe ekizubu. Psychology tugira ngo a problem shared is a halfway solved. So 50% y'ekizibu ekyo ne yahwa kuba sharing it with a trusted friend. Obusaasi. Utakanganira n'umusheki. So by talking to someone nobody expressing emotions zawe kandi twine kitwa kweta nka parenting workshops. Parenting workshops as in workshops ninga shebeganira butwa kubasa kutaho kandi tukabahereza title yo korora abana ukayora ryo to mwana konka surprisingly nehija kuza nkekiganira aha mugire ngo tugire ngo buri yomwe ashashure nko mutwaro ninga shabantu bije baje bange kwije abo kuboshanga bakumanya ngo tikine mugasho konka bagere ngo hari haza ibyo kurara no badigida babo ntubashire. So ekintu cyenda tukite mu amani kugira ngo aho rabe wahurira umushomo nangwa mishomeje nangwa byayangire tuje tugira bye nangwa nko mu makanisa nyoni kashemererwa nangwa ari ubunkuba ndyaho nkahura nkaba cyaci banyeta ngutino umushomo gw'abashija ino umushomo gw'abakazi ijo bakwatemu ntiyo ngiye namba kwatamu kandi kibakwatamu bana bakwatamu yes kandi urano basimu. So ebe bintu nibija kutwera akire tukine akinde twasigaza nkenda chikemu okay no manye bintu ni manye ne binye naza gamba ni ngamba akuko bindi mu mutwe ni binyi. So twine kinde kitwakweta nka emotional intelligence training. Nagamba nabujyantu bagambe ikintu kibakweta emotions nentekateka y'umuntu. Emotions perception when okuwatekateka ikintu umuringo gwashtekateka nyana nshobora gihe umureba kicenge. Intelligence training mwenu okutwa kubasa kwera omuntu kuba mugezi munonga omuntu ekateka ye yes no buryo mugezi tunagira mu butari mugezi ko nko kutwa kubasa kwera ito nk'abahumuriza abatendeki kuba mugezi munonga omuntu ekateka yere no tekatekeramo icyo kureberaho niki iwe hari umuntu wo gushanga nagira atati nyowe naza kutandika business nateka nkari nyanya nkateka hemineke ninga kagera ki nyo nimba nakora wakora konkamerwa byo no muhumuriza kwereke ubu wakora gizo bariyona watasha zinga
natashye umutwaro n'ugwija kubisaho n'uburize bamnoza kuba no koraje ningo umuntu yaje ati nyenda guzaha kunda kuzita kari yangeri ngende nze kushomesa umwana umuhunza nabasa kwera ogumenita kerio urutere mwa matafari uruhinge mwe bihimba nebinyobwa oyemwe sente zirashomesa umwana kandi nanita kanaryo rugumbeho so ejo neteka nungi kunka no kwera kuteka je building support networks eshazitu zino munsi wayo mbwe na kushaba ukore summary nkumudachiyemo ukabeno twabara reka twendere building support networks and encouraging positive family activities Abaana niwogera mu bwire mkanyeneka abatware out muganire murya haka koko kaheru uganire n'umugore wawe ni umutera wahibega manyangu ngori obiba so mwenu ningase niwo umucyara nanyangira ngo antware out nangwa birthday anje akantwara out yabara umucyara wanje Prudence akantwara out nanye nari hakamere katara kaburijo akatetekire nayo nagira tibirabaza out niyo bareba so mwenu mwe bare munonga mwe bare kutureba kandi nimba habura nyabura we ahora arebe Omuhuumuriza azatebura Omuhuumuriza wenda nawe aharaho naba abizire nebe banke batakuvasa konka umuntu yaba nagamba nonorebe cyumuryo mu mutwe so ahora arebe Omuhuumuriza nyabura we warebe uryo kuyamba uze yakuyambe kandi nyuna nguru kuba nanyenda nanshanga nyuni kira kuba ndi hana Jemimah wija babuze Omuhuumuriza nababa mukwire so ahantu mwe bari munonga kandi mwe bari no gumanuhereza program yitogwire tuzaguma ntwija kandi tugaruka mwe bari munonga omwami Gideon Tubiiregye ogo no Omuhuumuriza turimo tugamba hanshunga yo butikirizana agati y'abazaire ninjira abazaire hine kitwayegamu katurebo kutwabasa kwandorenga issues zitu kuja no butwaragira butabanko no butorabure kwikirizana at least abana bitu tubaba affected program Sisiimuka nindebo bushabo n'umuntu bugenda katiza mukahumuro kace tuza kwantugarukana na muzeyi sisino atushemezemo okusiyasha ishatu obuturabe tuhendera age program watakarga TV West.